bro, kayak ada, nago, ambil kawan gue, ah, Assalamualaikum guys, episode kayak ini kami bantu lebih. Ini scenario kok, ini aku tuh kayak aku tuh memang nanti aku sih kok, mau bawa kopai, kita asal jawab dah nih, pura maka lagi kau aja, mau nonton dua dah memang aku macam ni pun next up, minggal, ada, Mihal, me technique ni counter technique asuri ya kan. Purata ko ki hagi ko tikulum fa kuriya riyane ke chop hilove ke wad furi hamaya pahatum es. Pore miha hela hunne. Pahatum es fuli riyane ke chop ke meluvi kiya den bara hunda kuwane. Ege ma sadam. Ege puri miha bache me riya. Okay. Hinga balama. Purata mayas pahatum ehen purata maya galwa devana ang elo puri lokpur puri miha base down of claim puram me ifat. Okay. Left puri. Base down wanje mihi sabun ay koske nuwan chin gitara. Chin down wanje base down wanje. Then me goti struggle ko fight ko. Okay. Rangana dipa me drovin lele ete kubeven dupure jihad ke miya dahu gaharana pahadu igurela. Iko na mata loke ngaluwa misi sekre kurana arana bogura devana gota ki anek kaisa magi ni gepo ya desi turta हम chill down को क्लैप को निपा रहा है डिफॉल्ट पुराने डिफॉल्ट मैनिपुलेट हुआ डिफॉल्ट ओके जो अनुवाद ओके निकल मैंने कैसा हाल नहीं है सेट है पूरे में तो बogura ओके मिगा दो ini jasa no ini parah banget tuh deg-deg nih gue sebenarnya kurang lagi jendol akan dia mulai episode kayak gini ada apa nih